in the Bankulu. Ngiyacela Jehova ongcwele uthume ingilosi zakho shema kuhle ezongithwala kulo mama zingilekelele uNkulunkulu wokhokho bethu zingimele amasaji wonke endlebeni zombili nangaphambili kwesizwe nomhlaba zibekho khona ukuhamba kuhle ukuhamba kulo mama kuzoba kuhle ebusweni bezulu amakhosi asengilonkolo indlunkulu yonke abefundisi abavangeli nahamente yonke engcwele yomnasi uNkulunkulu wokhokho bethu mele Jehova ongcwele khulekele obaba abafundisi ababeguqamile ukuthi nabo bangilekelele nabathethwa bangilekelele ngiyabakhulekela nkosizwe nomhlaba ukuthi ngibone indawo babeguqamile bathumile ngokuyenza kwesinye isikhathi ugcine sekushelela ukucamanga bese kuphindiseleka kanti kuyaphambana
abangayigqoki legqoke mhlawumbe kodwa abezizwile ukuthi ebuhleni bamanazitha kusezulwini. Ngizocela ukudlula kuwokuqala ukuthi ngilekelele abafowethu ababatshelile ukuthi lapha ebuhleni bamanazitha kusezulwini. Njengoba ngilekelele amasango lapha enzansi sekhokhiwe manje ngenxa yokuthuthuka kwebandla ekuqaleni kwaphandle kwesihlabathini. Kufike indoda eyayifike ngenyanga kaCele. Nayo izwile ebaqala ukushaya. uNkulunkulu. Yona ifumayele ebandleni layo leziyolo. Lesi yamanifisa lendoda yayethi inyawo kufa kuyayetha ukufa okubili kodwa yayigodle kakhulu inyawo ngoba zazivukele zicasama kakhulu. Kukhona okunye ukufa uyayethi makangisindise ihlanzeke ezinyawo ngiyokuletha emveni kwami. Kayigijima yilwana insizwa ezake zahamba emhlabeni ziyazi ukuthi umuntu uma egijima yilwana sekwenze njani. Emashiyeni asemaphapheni yathi mayifika lensizwa kaCele yasibathaza esihlabathini. Ilandela abanye zehla ukuqaqamba kwenyawo yathi yazibheka inyawo yathola sezivuthile. Amen. Ingakafiki lapho yakhona ukufa sokuliwe isihlabathi sokungena phakathi kwalo muzi njengoba nami ngingenile. Amen. Yasakujabula sayibonga. Nangazi ngathi ngiyabonga baba. Bengene ngiphethe zinyawo kodwa seyilile yagoduka le ndoda yajika ensukwini ezilandelayo yabuya yathi sekunethukufa yayisinethemba lokuthi lokukufa okuyiphethe okuhambezela izilwane sokuzaphela. Yavela ithi indoda ngathi kufike ngafikela ukujuluka okukhulu. Julisa umama ithi ngafika kujuluka okukhulu ithi ngazisula ngathi ngibuyele eceleni ithi hayi naku kujuluka ngafika ethawuleni azisabonakali izilwane ithi ngahamba ngajehova abababazayo ngafike ngazibika ngagcina ngalelo langa aziphindanga zanginamathela nenyawo aziphindanga zanginamathela yabuya nenkosi lensizwa yakhetha inkosi yasebuhleni ayinkosi. Amen. Yasebenza ibandlalayo ekade iphethe yenza nayo lapha ekhaya. Yagcina sewuthunyelwa leli bandla. Ngoba kuphela ubabazi kunibabazela ukuthi nifike ekhaya zonke insizwe zizophela. Kodwa manje wazile ukulandela uzohamba hambe kwesinye isikhathi ngifike uJehova mayiphile uzofika khona bese sibona ukuthi yini ezodala iphele insizwe. Yini ezodala zingapheli insizwe. Ngiyakhumbula bezwenda bomhlangano khuluma ngosiyabonga ke Manazareth. Kufike inkosi
inkosi yakwaDuma ilokwe uMaqele wakhelele nayo inkosi yakwaDuma ikafika uthi kwabiwa kakhulu kulwimpi amakhosi akaDuma aqhelile mabili kwashaya isigodi abuye ashintshe ashaya nawodwa. Amen. Kwazi ukushela
ebizwa ngeSefu. Wafika wayenza imisebenzi, bambona abantu abethuka kwesinye isikhathi manje bezokwenza ukuthi wafika emzini wamkhambule, wafika kuhlala ibhuku, wahamba, wabuza abantu abami kwenze njani, kumbiwa, bathi ngihambe umfana, wasengena phakathi endlini, lapho kuhengwe khona, uthi ubani igama lalo mfana, bathi usigebenga, uthi thina boshembe, sesidambiza susomjida zethu Lazaro. Amen. Eqala ukusebenza kuthi wena mama hamba ubeka amanzi, wena mama hamba ubeka iphalishi. Wabeka nakuba kakhulu ukushesha lezi zinto, wamemeza wathi Lazaro, waphinda wathi Lazaro, waphinda wathi Lazaro, wakhwehlela umfana ngale komphelo, wavuka abuya amanzi, wamthatha wamgona, wamthoba, wamgeza, wamfunza iphalishi, waphila. Uthi kamasenzile imisebenzi eminingi engakade nangaphezulu, uthi bantu abami abantu sebembonile uthi uvele ezulwini. Ngiyabonga yakhonza ezulwini. Khumbula isizwe sakho Nkosi wehle ezulwini uzosikhanda. Sikhumbule nje ukubona. Sisizwe sakho. Sikwela umhlaba wonke sakho esiyini. Samanazareth asikhumbule. Singaduki endleleni yakho. Kodwa ushiye. Wathi ngiyethuka.
uthi abantu abami ngidlule khona igama lalo ngifuna kuthiwe semzungu uthi ngidlule khona abantu abami kude kakhulu thatha namapini namoshotsholo sishone la ngenzasi khuluma ngoJehova ngakithi base bawathatha basabehla behla kancane bangena ehlathini behamba belibusha uthi bantu abami imbani la amanzi engizolibhabhalisa kona isizwe engizolibhabhalisa kuso sila baqala bamba nje ukhona insizwa yakashibase iyakhuluma nenhliziyo khuluma wena usuku nosuku umphungo wakho base bahlaba uthi ke bantu bami bengakahlabi uthi bantu bami ngizothi manimba la uvele lithe nilikhiphe nilibeke ngaphandle phinde nimbe uvele linye kwabana zaba isithupha lavelilike uthi mase kuvelele sikhombisa abantu abami nalo kuzoba khona kodwa ningalikhiphi ngoba yilo isasasa lomhlaba sinobaba usho umuntu omdala wakho umhlaba namhlanje khona mangikhulekile ezulwini ngikhulekela ngobabhadisa abantwana bakhe ngifike ngime phezu kwabo baba umfundisi ungekunami kuyazi nofakazi yathi njani nangayizo yathi makhuluma indaba iboba nofakazi aphuma lamatshe kwavelele esikhombisa aphuma amanzi abheka phezulu uthi mntanami shibase bowuphikisa baba basefakazana amadoda uthi lalela-ke hambe ebhekumesiya ungangokusuka la eThekwini mangikhala kabetelo uthi nami manje hambe ebhekumesiya ufike umlalele makhosana umsekwami ubuye nawo yaqala lephezulu bebonake manje ba ilanga kade kumbiwa kungenzeka ukuthi ilanga seliyanga sekushoneni kodwa yakhala insizwa yaze yofika ebhekumesiya yathi mayifika ebhekumesiya yafike yatshela umsefu umakhosazana ayinike amakhosazana yabuye nawo athi mayifika phakathi kwalo muzi wakashibase yafika akuthule ayikona ukuthi umuntu egcekile kodwa ilanga ngilalele yasisamanga lensizwa yasingqongqoza lapho kuhlala khona uBhombela yafika ngqongqoza uthi uBhombela ngena mntana yasiphosha yangena hawu ngeNkosi nilele emini kangaka hawu kusamini mntanami uthi kusamini ngabeNkosi
ubheke emnyango futhi kusemini wathi afika wafika kumnyama noma uphakamisa isandla awukwazi ukusibona. Khuluma naye khuluma nhliziywa ukuthi akamthele ukuthi uNkulunkulu noma yini konke akushoyo ulalela izwi. Lapha emuva kubakhokheli bahleli lapha emuva akanoma edlula kwedlule nomingane wakhe. Kukho umkhokheli umbokazi basuke bangikhokhele emakhaya bathi nomkhokheli umbokazi kwangena kathukela uthi besixoxela sabakhokheli uthi ngihambile ngayesizibeni lesi esibatshazwayo sikashebe umsebenzi kaMbombela uthi ngathatha iy'ngane sahamba sayakhona kulesi siziba esikemapondweni noma eNingizimu uthi saya eMasika ngifuna ukuthi ke khona lezinhle uma ubona unyazo mawubona unyazo bonila mawubona unyazo bona inyanga yezi mawubona unyazo bona uthini uthi bayaqoqela uthi ngathi simile esizibeni anomakana bathandazanye indaba yokuqoqelwa ibuye isibanyana wathi abheke sibe wabona ilizwi lisho nje one eye uthi wabuka uthi wabona lelihlo selinobuso wabona uBombela asibeni kodwa ngifuna isiphetho sendaba ngoba ithi inkulumo yami uma ubona unyazo bona uBombela base bawakha amanzi bagwatuka baya ekhaya mabefika ekhaya uyawathatha uwabeka ekamelweni ngelinye ilanga bahlala iy'nsukwana bazokhuluma indoda ebhekeni kwayitona le ndoda ihamba nonkosikazi ihamba nenkosazana ethi le ndoda iyabonakala inkosazana ukuthi umuntu ongaphilile kakhulu. Ithi le ndoda ngithunywe iloshembe okuthiwa unyazi ungithume kuwena uthe wahambile wawolanda amanzi emampondweni ithi icela ukuthi la manzi walanda emampondweni uwaphusise le ngane izophila le ngane sesihambise enyangeni sayihambisa kodokotela akubonakali lutho. Zibike wena uye Uthi
sibuye sathi babuyele esingala zathi zahlangana phezulu uthi ungikhombuleni icatsho khuluma nabafundisi ngiyambona nje umnye nami ngibhekile khona kulawo befundisi wasanga bathi hawu baba uzothetha never uthi hayi nina bayisana wafika isala thina ngeke singalazi uthi la kulesama kodwa ngoba wayikhona sasakhiwa kuye uyazi wonke umsebenzi thina sithi laqala uthi ukufika la kanti uthi umsebenzi wakhe ngoba sibe sitheka kancane wawathatha amanzi umkhokheli wabuya nawo wayiphuzisa ingane yakhushukelwa ukuthi engathi ingabuyisa ingane wabuyisa indishi wayibeka yakhipha isela ephilo wayaza yayalusa ingane ifuna ukuphalaza yakhipha ikalangana ubani lo uthi amen uthi nje nesikhombisa ningalikhiphi ngoba yilona esasekela umhlaba sinobaba athathe lo manje asiwa mzini wakhe waselethezini ngiyakhumbula nami sengibuyile sengimfana nje okahloqinile kwafika indoda yakambandwa yafika le ndoda yambandwa ithe iyahamba kwasekuba khona hayi uzothi babashaya ngeluko kwasekuba khona kwelengayo la ngemuva iyafika unamakhosazana ayibekiwe ebekokhombela ehlala khona egadumuze kuthi uma efika ayabuzana lamakhosazana yakakhamboneni yakakhumede emthandeni ebukhosini abuzana kodwa sokwenzekani zifa kwakuzifa yasemakambeni sokwenzekani zifa asekamanga ukhombela babashiye nengubo afika indlala phezu kwalamatshe ngoba kelile ayindlala athi bathatheze simthandazele bamletha bakubo bafike bamisa kulelitshe bamsukumisa bamisa kulelitshe bethandaza amakhosazana amisa kulelitshe kwathi uphuma kwenesithupha yayingasekho ibongo khuluma ngoshaya kodwa bethu ikhonto ezinhle ukuthi njengoba sila kunomkhumbi ovala usuku nosuku usifanele siphathe nami ngiyakhuleka ezulwini soloko ngakhula kuthiwa kugijinwa leli banga kuthiwa kutatazelwa kuleli banga kuthiwa kuyathandana kuleli banga kufika insizwa ezweni lakithi esekethini yakithi la ngikhona iphuma kwenye isekethe izosebenza umsebenzi kaNkulunkulu iwumshumayeli bese sikhayisana kule thempeli bese ngikhaya mina ngumfana wasekhaya ake ukhulume umshumayeli bese khuluma umshumayeli kukhona indaba engiyithathayo endabeni zakhe kuthi abazali bakhe omunye wabazali babo wakwababiza wathi ayizali labantu abami uthi wase ebaxoxela wathi bantu abami uma nifuna ukuthanda ushaya emhlabeni nasezulwini ningabakhuluma ngegama lomuntu ungasuki uhambe uya kumkhokheli noma uya kumshumayeli ufuna ukukhuluma ngesono somunye umuntu ungasuki uhambe uya kumvangeli uya kumfundisi ufike ukhulume ngesono somunye umuntu ombone senza uthi bantu bami ngiyaneluleka uthi ngingahamba nenkosi inyanga yezulu ingibizisa ngishayelele imoto
imoto ithi yasinokona inyanga yezulu ithi hey usibani hey ungangixaxa kwenze kanje yaphinda futhi usibani ukwenza kanje uthi bekumele ngihleka uthi kodwa sithemba sasibuya uthi yaphinda yathi usibani usukenzani menze kanje uthi nami ngase ngisho uthi athi hawu kanti nawe ufana nabo ukhuluma ngamagama abantu ungazophinde ungishayele imoto kanti nawe ufana nabo ngase ngiyakhumbula kwakhona insizwa yakathatha eyayivangeli yayigubhe kanje yathithunyiwe ngayizasi bayeza abadala umvangeli udlala wathi esugqile uthi ngelinye ilanga ngathi ngihamba ngiyogibela ibhasi uthi ngase ngiphosa amehlo phezulu mangijala ngemva kwebhasi uthi ngabona insizwa ezazimnandi kakhulu esikotshini uthi kwakuthi makhumulani wazo ubuye zonke iy'hlwele eyilapha zizohlala phambi kwesigaba uthi ngathi ngiyabheka phosa amehlo phezulu uthi ngabona uhlunqa intuthu uthi hawu lesinsizwa zenza nje uthi ngasesamanga uthi mangingena ebhasini angizuye eback seat noma ngaba yisekho indawo ngeke ngiye mhlambe mina mthetho nje ngangoya ngigijima uthi ngase ngifike ngima uthi kwasukuma omunye engidabukela wahlehla wanginika indawo ngoba ngangafuni ukwazi isono uthi sihlale zazi ukuthi kazi isono sakho kuba ukwazi isono somuntu angikhulumi ngolugcotshiwe usuke umuntu eze kuwe abantu bagcotshelwe afike akhulume ngaye uyothi noma uguqe kanje uxakeke ukuthi uzothini noma ngabe kufika inkokhelo yaleyo nkonzo ngoba wazi ukuthi lo muntu siyasazi isono sakho awazi ukuthi uzothini kubi ukwazi isono ithi lensizwa bantabami ningalinge ithi akukhulumi kona uJehova uthi uhambe kuJehova ufike ukhulume ngegama lomuntu nami ngiyazicengela ezulwini sengathi ungangenza ukuthi ngingagijimi sengathi ungangenza nje ngihlale ngesithothobala kodwa ngazi noma ngisona kodwa ngiyathanda ukusithothobala angazi-ke uma ngingesona ukuthi ngenza kanjani ngibe sona angathi abanye sathi sikhuphuke sentabeni uthi ngoJanuwari noma iNovemba lapha baguqe endleleni bathi owazi lo mfundisi ngabothi abathi kahle kukhona-ke eminyakeni emingaka eyahothele khona bangakazi ukuthi owazi lo mfundisi khona-ke ngisanda ukungibuza manje ngiyakujabulela loko Nkosi yezulu umhlaba sengathi ngaqhubeka kanjani khona basanda ukungibuza manje bethi waba nini umvangeli ngibe ngazi 17 years kumvangeli kodwa ngoba ngithothobele kumnandi ukuthothobala kodwa kumnandi yini wena fina wena mangithi kumnandi ungathothobali fina wena gijime uma kuvuma kanjani kumnandi yini Nkosi yezulu nomhlaba shambo ingcwele ngiyacela uNkulunkulu wokhokho bethu nesizukulwane sabo kuze kufike abantwana bethu kuthi ngingaphazami emsebenzini wakho yazi ukuthi usuku olukhulu lwesabatha njengoba umkhumbi wakho shambongwala usuku nosuku sonke siyafisa ukubona Nkosi yezulu umhlaba ngiyacela uNkulunkulu wokhokho bethu ukuthi la ngikhulume ekade ungaphathisanga ingilosi wo wedwa umthetheli wezulu nami ngisonisaba ngicela umthethelelo mhlawumbe ngiyakhuleka ngikhulekela obaba nobabamkhulu nokhokho nomana nokhulu nokhokho lapho bekhona abadala nabancane ukuthi lapho bekhona
nabaphathiwe nababethakathi awukho umndeni ongenawo umthakathi ubageze Nkosi ezinomhlaba usiphe nendlela Jehova oyingcwele zokuthi thina singafanele kanjani ukubageza cela Jehova oyingcwele ukudlula nje kutheni lutho uthixo ekuzeni wasempumelelweni thina boshela uma ufika kithi sikunika isibusiso uma leso sibusiso singasisezi ubohambe ubheke emsamo wakho ngoba thina boshela siyakunika isibusiso kodwa umsamo wakho mawungekho kahle ungawunakile ngase ngiyakhumbula ilanga lamalanga lithi thina boshela uma ufika kithi sibuze kulabo bakini uthi nangu umntwana wenu ecela ukuthi sikunike yini bathi ungamniki akasenze lutho mhlawumbe ufike ngokwazibalikela angisakhulume ngothola ngesefuko mhlawumbe ulande uzothi ubiza umsebenzi uJehova njengoba kade khuluma umfundisi ethi isimayo mhlawumbe wena sefungweni ujulayeka wukho ngoba nomshumayela umphiwe nomkhokhela umphiwe mekubuza ukuthi nginikele edolobheni uthi nginikele ekhaya Jehova ngcwele ngicela ukuthatha umsebenzi wasezulwini ubuyisele ezulwini Jehova kade ngiphumile sebelise shamo ingcwele siyabonga amaduna ezikhulu usubuhamba usizwa igwele endala eyakithi ebuteni bamaNazaretha babehlele ngazithi imbuzi semathoneni ufikile olandela izizwe zonke ifikile inkosi Mesiya ufikile ufika bengathandi ufike befunga bethi inkosi unyazi ngeke ihlale imuse ebuteni bamaNazaretha bathi kowila ngaqoshwe zinkukhu sesabheka aliwanga akavumanga uNkulunkulu ubuqili benziwa ngushumayela isisi wabhala incwadi wakhotisa abaningi wathi incwadi yabhala inkosi uThixo bamasandezweni nasethembezile bababatha bathi sinjenje sasibenjena sezwa usibisi sasethemba ngithimane ngendlela zonke liyobikela abangakezwa ithi likhulezela yayelela lusebuteni bamaNazaretha sulufanisa nomvelo emafini umqalo waqala ukuphakama yena wembethe ubuhleni njengengubo wayekhona ekuqaleni umhlaba ungakabibikho kanye nolwandle wayehlala emkhathini enqolobaleni yamagugu aseNazaretha inkuzi emdwayidwa ehlebeza ihlangana yasethembezini ayivumi ukejokeni ayihleli lapha kitembeteni bamaNazaretha uncwadi zakho umusaphalala zasivela kubameli zasiphuma emajajini wazithanda wena umthetho wasemajajini wajama ujama ekhweni wathi asivumi le ndaba ngeke nikubone lokho
enazaretha laduma layithatha iy'taku zamadoda lathi ujejeva zabefundisi lamphosa ethemba ezinhle lathi uzondo kwadayeni lamphosa ethemba ezinhle lathi umfundisi ujiya ondlula umahlikihlelana lamphosa ethemba ezinhle lathi umfundisi ushanda umeluleki omkhulu wa-agriculture akhulumela kwaZulu lamphosa ethemba ezinhle lathi umfundisi umasakane emampondweni lamphosa ethemba ezinhle nofike nokhuluma ekubhale ephepheni umesuzonithelezi wambamba mqumba phansi koduma ulwandle kwavuka abalekoma ngale nkantolo eDurban High Court amancinanyathi enkantolo eDurban High Court babophela inkosi asembusweni wezulu kubuzana banganeno nabangaphesha kwaleziya ntaba bathi kanti lungakanani unyazi embusweni wezulu lobo sakuhambe kwanyazumhlaba kwanyakazizulu kwanyakazumhlaba kwanyakazizulu kwanyakazumhlaba kwanyakazizulu inkosi unyazi iphume ebuteni entabeni inhlangakazi ithe isehome isitaba besidlo memezayo limemeze ehlane likabhombela isitimo lasemampondo lathi bheka qaphela ungamsaya entabeni enhlangakazi phenduka ubheke empumalanga ukhona intaba engcwelengcwele igama iKhenani Mesiya Sabeli yabizwa iKhenani ubizwa ubhombela isitimo lasemampondo uthi iholiswe sikaNkulunkulu usithathe usibeke tababa phezu entaba sentabeni iKhenani bheka inkosi unyazi ngene eKhenani ulizwe amakhosikazi akithi athi athangeni inqole basondosondo athangeni inkosi ezulwini yazoba umuntu ebantwini yangeni inkosi ezalondumo nonyazi iy'lozi khona lapha eKhenani zicula amaculo zithi lumobile unyazi lungenile eKhenani lungenile embusweni wezulu umesulwe izembezi abakhalayo bathi zezinosizi zonke izizwe zokumbo In the Bankulu.